si karbiang long arat apan nili karbi lo chali asong kongchun bang ahin pen kardong pajilo kardong non ilitum pirthia dang COVID-19 ajoini kisung thektik lo lasi nilitum karbi anglong arat lapen karbi anglong arlo kido sorkari gamora rong asar lapen riso jang thman kachunuri alam the isini ke paklang kido pini nilitum district administration pen chethan chingki det pen isi ini alam the kiripondo lasi haraso alam the kiripon lapo hello je non quarantine center long kido atum an dam jam masong theglong asi quarantine center long kido tang atum jong si alang tum rong arlo nang lut putame alang tum Dr. Clearance certificate abe belong tenang tum rong riso jang rong asar lapen sorkari gamra hi marang tham palu le dai lapen non quarantine center pen penangan riso jang tum ka dolo alang li tum han ili tum home quarantine mate isi asil ki theng du hala so asil ki theng tum pang theng nang ji lapen jong si komane quarantine center pen ka release do belong tenang li tum sorkari gamra rong riso jang tum ta nang tum alang li tum aride Dr. Clearance certificate doma rima alang li tum han alang li tum pang theng nang ji alang li tum Dr. Clearance certificate ave belong te alang li tum pada pen nang ki kat ke chong hulo kusi bi tum jong ko ji athi alang li tum pada pen ki kat nang ke chong huwa joy ni mo anutin akar bi arat si tum laso community transmission de kopo alutin akar bi arat si muke corona infected man lap ji basi rong asar risue jang tum ka chuni ki lalo nang li tum quarantine center ke dotang atum jong si rong ache bang rong alang li tum man nang li tum clearance Dr. Clearance certificate hang vek dang ji alang li tum ari deng ave rong de tum administration apang itum pachin ne vek dang ji kali rong te mo ke ang ton si la bang su coronavirus li tum karbiang long chi prup kas non ki kacheri nang ji apor ka pheri nang ji apor kali kacheri nang ji apor kasi hala kacheri bang ke li tum lalo kasi quarantine center long kito ari so jang atum hantaman ni kacheri ke lalo nang li tum doktor pe nang tum negative result certificate nang lirdeng nang pidun lok le tik nang tum hem dam iglong le nang tum hem dam igji putame administration ateng pen doktor tum clearance certificate nang pi ateng masing tum rong dang lomji asi nang tum ke ka chong hu bang claim ke dasik me athela ke anu tin na phansi la ke pachi un account nang tum claim rong at the same time we also earnestly request the district administration to arrange all the necessary facility as per COVID-19 guideline to avoid unwanted circumstances which they don't deserve. So this is the request from Karbi Student Association to the district administration to take the necessary step to avoid all the circumstances which can be occurred due to this pandemic. Thank you very much.